Aye, what's ngova ka hina I Manyangatsi the Komisa. So loko nga se subscribe ka this channel and kombela subscribe you win le one le ya khale yo ya le se liya ya kwendlwa kushiswani ni milu ku fixa 1000 subscribers, then I'm gonna give it away to someone who's been supporting Gonzalo Rwanda Manyangatsi the Komisa. As soon as Lewan reach 11,000 subscribers, I'm gonna give away the other one. Probably by that time itaba ifikele ka 1,000 subscribers. So namuhla nilava ku address a few things. Mabona nsendelo text namuhla ka WhatsApp. Kuna video which is online leyi vulavulaka hi timhaka ta ku kasi Manyangatsi na Sol Makambolo vela yena. So I would like to from the first start clarify the issue ya ku holova, and I don't think na siku na rin'we ni nga tikuma ni live kumbe xani ku tsakela mexani na ku swi imagine no holove na Jiwani. For those who think kumbe xani I'm very negative towards Sol Makam, nkombela mi tinyiketa nkarhi. This is the few information that I managed to compile online from 2016. Loko na endla music reviewing ku tsala kunene from VIV Mac to the last platform leyi nga yi tirhisa ya vinyi va internet. So ti voneleni sweswo. So as Miss Wonini from the screenshots and other video clips letiana kutivekala ku recently chose ku konzora music wa Sol Makam. I'm one of the few people lava nga sungula ku documenta since 2016 online, and because aninga na vutivi byo fika kwalaho, I was using it was relevant at that time, and that what was relevant at that time akuri ku review music through writing. So ka VIV Mac I also documented Renzo ra Sol Makam. I went to Manyangatsi Blogspot. From Blogspot akuri na yin'wana ya songa singles whatsoever na yona until the last one in nga yi tirhisa ya vinyi va internet. So I don't get the perception leyi nga kona ya ku chances are I'm fighting with Sol Makam kumbexani we have any personal fights. And before I would like to actually apologize to fan base ya Sol Makam. This other post ni nga tshama ni endla ni vulavula hi timhaka ta ku fan base ya Sol Makam I fan base leyi nga full of angry people. I think that was a low blow from myself. It's as much as I'm insulting fan base ya Sol Makam, she tlhela swi languteka hi ngari I'm also directing the insults to music wa Sol Makam, because fan base ya Sol Makam I va secretary wa Sol Makam hi mhaka music wa Sol Makam, I va secretary wa Sol Makam hi mhaka ku atiya yena which he brings to the culture. So because of that, and I would like to dispute any allegations of hate towards Team Jiwani, Sol Makam and everyone. So this is an official apology and withdrawal of my statement shaku
vanhu lava nga kwata. It's more like I generalized. I have several encounters na a few personalities leti ni nga ti vona ku a hi letiwani as I defined, but the generalizing of everyone in the group was absolutely wrong. So I'm actually very sorry on that. Another thing, it's also an apology to Sol Makam, the language that I use. There should be a difference of how I can address a musician who I don't have, I've never met or had any personal encounters kumbexani swin'wana na swin'wana leswi nga tshama hlangana na swona pfunana kumbexana swin'wanyana the very same way na munhu loyi probably I see from a distance, because loko no rhuketeliwa hi munhu ni nga n'wi tiviki on Facebook kumbexana someone I've never met, I won't swi nge fiki ku fana na loko ku va ku ri munhu loyi a nga kusuhana na mina kumbexani ku ri munhu loyi kumbexani ni nga va na ti-personal encounters. So regardless ya ku a ni swi tivi ku Sol Makam u twa njhani hi maendlelo ya mina kumbexani mavulavulelo ma mina man'wanyana lama ni nga twa nga ri ma-insensitive, I would like to apologize for that, even if a nga swi tekangi hi ndlela yona yaleyo swi languteka hi nga ri sensitive mina ni swi vonini hi wexe sweswako. So and to clarify issue ya ku channel ya mina yi fambise ku yini, channel ya mina yi fambe because of 2 strikes from Sol Makam, as mentioned when I got that other clip, na yin'we from DJ Brian, and with leswiya a swi kaneteki na hi timhaka ta ku I even replied to this other comment on my first video ni explain ku this is what happened, that's why it's gone. So I had 3 strikes. The strikes letiwani ti endli channel yi va terminate for 3 months. So I again nkombeli ka Sol Makam to actually retract, and then he retracted na DJ Brian to retract, and the reason why I was striked iku ani upload the music wa Sol Makam without his consent, under his production, and similar to an ta Vilavila letiya ta ti to rhuketela tin'wangwayani ivi ka the other strike from DJ Brian a ku ri na that annual Dr. Thomas Chauka annual show thing. So video leya ani post as a promotional video. I was promoting the event, and I was pleased to DJ Brian also apologize the very same way I apologize for uploading at the award abanga checkangi ku i video ya yena. So I just wanted to clarify this whole thing. Akuna ku holova, there's nothing ndzi tshama ntlokoliwa Sol Makam kumbexani ku byeriwa ku pfutseka kumbexani mina I don't remember any point ni vule swo fana sweswo kumbexani kun'wanyani ni nga swi tivi ku ni nga va ni swi vuli ku I don't remember even saying such things. So to those who actually don't like this channel hi timhaka ta ku mi twa hi nga ri kumbexani insensitive and stuff, ani swi koti ku raise swilo, when someone grows u kula na maehleketelelo, a kula na vutlhari lebyi byina. How do you address things? At what stage do you say this? How do you say it? So it's one of the skills that I've adapted to, I've learned. Leswi ni nga ta hamba ni vulavurisa swona kusuka la ni ya mahlweni loko ku ri mbodza ni ta vula ku i mbodza hi mhaka leswi na leswiwani ni kha ni consider na ku n'winyi wa swona, is it gonna break them or will they take it as constructive criticism? So ni rivaleleni if you unsubscribe hi timhaka ta sweswo, hayi baloyi va kombela ku rivaleliwa, subscribe futhi try ya mahlweni ku losa Vutsonga. Leswin'wanyani hi ta swi bula ka video leyin'wanyani ke leyi nga ta landzela swa music wa vo Beni, Sho Majozi and everything. I don't want to include them ka this clip. Cancel ku va mbonile mi nga ravela ku subscribe, ni mi rhandza ngopfu. Hosi master whatsoever, analyst whatsoever, hosi tshama hansi mi nwa mati and ask sharp.